أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای اسلامی مؤمنین خدا، همتون به خانه خدا خوش آمده. خداوند ما و شما را برای راست هدایت کنه. خب بحث و مناظرمون درباره طلب علم و تعلیم علم خالصا از برای خدا. از صفوان پسر عسال صحابه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت حدیث بوده است. این صحابه فرمودن اتیت النبی صلی الله علیه و سلم و هو فی المسجد. من پیش پیغمبر خدا اومدم، پیغمبر خدا در مسجد بودن. متکین علی برد احمر، حضرت در یک پارچه یا بریش سرخ تکیه کرده بودن. فقلت یا رسول الله، من گفتم ای فرستاده خدا، من اومدم که علم گیرم و طلب علم کنم، ای شما علم گیرم. جناب پیغمبر در جواب گفتن مرحبا بطالب العلم، خوش آمده ای طلب کننده علم، خوش آمده ای دانشجو. حقیقتا دانشجو طلب کننده علم ملائکه ها با بالاهاشون میخواستیم که بردارن. بعد از او ملائکه ها میخواستیم که آرزوشان همین بود است که ما طالبای علم در پشتمون سوار کنیم، حتی که آسمان دنیا برداریم شانه. همین قدر محبت ملائکه ها برای طالبای علم داشتن دانشجو که این محبت در حق هیچ کس نکرده بود. حدیث امام احمد ابن حبان و ابن ماجه روایت کرده است. در دیگر روایت اومدگی بود است که میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم من شنیدم که حضرت گفتن هر آن براینده از خانش میبراید، از خانش قدم زنان میبراید و سوی دانش و علمگیری حرکت میکنه، ملائکه ها بالهاشون کشاد میکردین، روزگی میطلبیدین که چیزی که خواهش کنه اهل علم ما خدمت شوندیم. اما بعضی حالات دا آدم آرزو میکنه بسیار ریزو نیست، روزگی نیست. مقصد که ملائکه انمی خیلی تیوری میدیدین اینا را اکنون در آخرت خدمتشون هم میکنن. برای چی؟ برای که اینا طلب کننده های علم بدن، اینا دانشجو بدن، اینا میخواستن که علم گیرن. از ابی دردا روایت بود است که این صحابه پیغمبر گفتند که من رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت گفتند هر کسی سحری بر وقت نیت علم و تعلیم گرفتن علم از برای خدا کوشش میکنه، پروردگار یک دروازه جنت برای بنده هوی میکنه. که آدم برای طلب علم برآمده است و برای اون ملائکه ها را امر میکنه که بالهاتون کشوید. چرا؟ شما انمی خیلی آرزو کنین، هوس کنین که امروز دانشجوها دانشگاه ها رفتستین، مدرسه ها رفتستین، تعلیمات علم در رفتستین. و سلط علیه الملائکه السماوات و حیتان البحر، تمام ملائکه های آسمان و ماهی های بحر در حق طلب کننده های علم دعا میکردیم، دعای خیر. و از برای عالم جناب پیغمبر گفت خدا فضیلت دادگی است که نسبت عبادت کننده ها مثل بزرگی ماهتاب نسبت تمام ستاره ها را بینن که دانه دانه انا در پیش ماهتاب روشنیشون این قهقه. عالم ها همه ماهتاب دیان و عبادت کننده ها همه ستاره، علم آموزا همه ماهتاب دیان و عبادت کننده همه ستاره. و علما وارث های پیغمبران. آگاه باشید از پیغمبران یگان دینار نماند، یگان درهم نماند، یگان پول نماند که ما به میراثی بریم. از اونها چی ماند؟ ورثوا العلم، علم شما که ما به میراثی گرفتیم، هیچیشان نماند.
و من اخذه اخذ بحظه. هر کسی که چند قدر علم تلاش کنه چنین حصه و تلاش در میابه. چند قدر کوشش کنه خدا کوششی او را در زمین نمیمونه، میتیشه. و موت العالم مصیبت لا تجبر. مردن عالم یک مصیبت بوده است که وی هیچ مال بهانه نداشته، جبران نداشته. جبران میدونی کو میگن که جاش ایج پر میکنه. مرگ عالم جا پرکنی نداشته. هیچ کس جزای مرگ عالم داده نمیتونسته. و ظلمت لا تصد. یک راه هوشیاری بوده است که او را هیچ کس بسته نمیتونسته. یعنی یک راه بیزه هوشیاری بوده وقتی عالم میمره. و هو نجم تمیسه. یک ستاره خاموش بوده مرگ عالم. موت قبیلة ایسر من موت عالم. موت یک قبیله و یک قشلاق سبکتر بوده در نزد خدا از مردن یک عالم. یک عالم اگر میمرده است غضبین بوده نزد خدا. اگر یک قریه و یک دهه میمرده است همش مصیبت. این سبکتر بوده. چرا؟ عالم میتونه که یک دنیا را هدایت کنه. اما بسیار قبیله های هستند که در گناه زندگی میکنند، در جاهلی زندگی میکنند. حدیث امام ابو داود و ابن حبان و بیهقی روایت کرده است. ابی هریره روایت کرده است حدیث گفتند جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند ما من رجل تعلم کلمتا او کلمتین او ثلاثا او اربعا او خمسا مما فرض الله عز وجل فیتعلمهن و یعلمهن الا دخل الجنه. جناب پیغمبر گفتن هر بنده چی مرد باشه چی زن یک کلمه تعلیم میگیره یا دو کلمه یا سه تا یا چهار تا یا پنج تا، پروردگار برای او ضرور دانسته که علم تعلیم گیره، ایرا تعلیم میگیره و یک جاهلی دیگه دا تعلیم میتیه، مکافاتش همینه که جنت میتوید. مکافاتش چی بوده است؟ جنت در آمدن. ابو هریره گفت فما نسیت حدیثا بعد سمعتهن من رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابو هریره گفت بعد گوش کردن این حدیث یک سخن علم دیگه ما فراموش نکردم. همش از یاد میکردم، همش میخوندم، همش کتابت میکردم که از یاد دم نبرویم که این کلمه ها قد فردا من جنت میدرآمدم. با ابو هریره روایت میکنه حدیثه که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند افضل الصدقه ان یتعلم المرء المسلم علما ثم یعلمه اخاه المسلم. بهترین صدقه در نزد خدا این بوده است که مرد زن تعلیم گیرد علم را، بعد از او را تعلیم دهد برای برادر مسلمانش و دوگانه مسلمانش. او را با تعلیم تیه برسونه. علمی میدونیسته که مردم دا برسونه که من چرا میدونم من ایرم شما یاد گیره. این همین انسان ها بهترین صدقه کرده سدیه. از ابی ذر غفاری روایت است که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لئن تغدو فتعلم آیه من کتاب الله خیر لك من ان تصلی 100 رکعه ولئن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به اولم یعمل خیر من ان تصلی 1000 رکعه. ابو ذر غفاری روایت کردند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر انسان واقعا در سحری میخیزد یک آیت از قرآن تعلیم میدهد و تعلیم میگیرد به اندازه 100 رکعت نماز نفل اجر میگیرد. هر کسی اگر میخیزد صبح یک علم و باب علم میخونه و مردم را تعلیم میتید، پروردگار انا همین انسان به اندازه 1000 رکعت نماز نفل ثواب میتید. اگر خودش یک آیت از یاد کنه قرآن و همه را مردم را تعلیم تید 100 رکعت نماز، اگر یک باب علم خونه یک کتاب خونه مردم را تعلیم تید 1000 رکعت نماز.
علم این چیزی شوخی نیست برادران، علم هزل نیست. اذکر الله کار هر اوباش نیست، خواندن کار هر اوباش نیست برادران. اذکر الله کار هر اوباش نیست، ارجعی هم کار هر قلاش نیست. حضرت رومی میگه اروحش نمارم که علم کاری هر اوباش نیست. شما گمان نکنید من میخونم، این گویی شوخی نیست خواندن. خیلی آدم در کار است که میراث پیغمبر کپا ذکر جه علم میگه، علم خدا و علم آموختن این کاری هر خیل اوباش نیست. بازگشتن به سوی علم هم کاری هر خیل رهزن نیست، کاری هر خیل دیدون نیست، مقصد کاری هر خیل بپدر نیست. امروز شما تماشا کنیم یا مراتبه علم آدم بپدر گرفته، هر کردن برن خوش میشن، اما علم ده کم آدم چقه شون. اگر همین قدریوش دمی شهرام میگشتن همینجا ده همینو اگر میخوندن صاحب نامه کمال بشن همینجا دیگه خیل میشه. همین روز تو میگه بسیار همین میگرده به هیچی 10 سال همجا گذروندم، به هیچ 15 سال گذروندم. همینو نامه کمال میگرفتن، یک تا دو تا نامه کمال میگرفتن، 10 ها جدا کارهای مقصد خوب علمی میکردن، میدرآمدن خدمتشون در صدها آدم میرسید. از یا نه؟ نیست. نمیخونن مردم، اهمیت نمیتیه. بسیار این همین 10 ها سال بسیار همین فکر کنی ممکن بهوده گذروندگه 5 سال 4 سال میرن بهوده. این کار خودم نیست، علم کار خودم نیست برادر. این بل، این کتمان، این همون اندو پهن کنه که همون گفتی باید که مستیران 100 سال پس مونه بگو همجا 6 سایش که چخه نمیشه. این هیچ کدام در کار نیست. 10 سال پیش اگر 50% ساختمان بود بازی 100% ساختمان پیش رفت. این هیچ کدام در کار نیست. بل کتمانی ما همین جاش تمون ایره هیچ کس نمیجمونه. با 20 سال پس بیا همین میگیری کار کردن میگیری، اما دانشگاه خیلی نیست، علمی خیلی نیست. ایده نمیمونن تا ای 35 ساله بالا تو را نمیمونن که روزانه خونی، فقط غیبانه میخونی، 40 روزه میخونی خلاص را بالا نمیمونن. برای همین علمی خیلی میگذره. این برای می یوشو غنیمت دانی، این سرای سیاهتون در دیگر راه سفید نکنی، ریشای سیاهتون در دیگر راه سفید نکنی، در علم اینا را حرکت کنی. علم نامه کمال گیری، نامه کمال باید ما گیریم. به هیچ 1 سال عمرمون میگذرونیم، 3 ماه یا حجت رانندگی نداریم. 3 ماه در یه هفته 1 روز 2 روز درس باز با خوب شده همه درس آنلاینش دیگه ایدری خونه تا میخونی. نمیخونه مردم، نمیخونه. اما توق غلامی را، توق ظلم، توق بی‌معنی در گردن میبنده میگردن، میخوان که دمی زمین خواب کنن با بالاشون را گردن میده راضیان، اما نمیخوان که صاحب نامه کمال شوند، نمیخوان صاحب حجت شوند. از یا نمیکن پور ای کردن. پیغمبر ما را به علم چه تعریف میکنه؟ همون رسختای به معنی که ما داریم همون را حساب کنیم پول 2 دانشگاه رفته که در رسختای به معنی ما، پول 2 دانشگاه رفته که در رسختای به معنی ما. برای خونه برادرو این دوره میگذره. این نعمت ها را باید ما استفاده بریم. این 1000 رکعت 100 رکعت نماز شوخی وقت علم میآموزی. از عبدالله ابن عباس روایت بوده که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا مررتم بریاض الجنه فرتعوا. میخوای که با باغ جنت گذری، با بستان های جنت گذری، از اونجا بخری و بآموشه و کنده از میوه‌هاش بخری. قالوا یا رسول الله و ما ریاض الجنه، شما خودید است چه باغ جنت های؟ کجای باغ جنت ما بدریم بخریم؟ هنیشم پیغمبر میگه مجالس العلم، کسی که میره در مجلس علم میشینه، کسی در مجلس علم میشینه میوه های جنت میخوره. میخوای گفت بریم در باغ جنت بچینه بخریم. کجای باغ بریم؟ پیغمبر گفت مجلس های علم. روی دانشگاه خونه، روی مکتب خونه، روی مدرسه خونه، باز اونو زده شتن در کاره، یاد گرفتن در کاره. همه کار دا باید ما و شما وقت پیدا کنیم، باید ما وقت پیدا کنیم. هیچ گپ نداره در یه هفته 1 روز هم باشه باید ما وقت جدا کنیم.
2 روزم باشه وقت جدا کنیم برای علم گرفتن باید ما کوشش کنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Bu bahsimiz ilmni talab qilish, ta'lim berish, xolisan lillah qanaqa martabasi bor. Allohning yo'liga xolisan lillah bir odam o'qiydi, bir odam ta'lim oladi, qanaqa ajr va savobi bor Allohning aliga. Bu hadisni Safvon Usoldi o'g'li payg'ambarimiz sahobasi sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilibdilar. Bir kun Safvon aytadi, bir kun men payg'ambarimizni aliga keldim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam masjidi ichiga o'tirgan edi. Payg'ambarimiz bir qip-qizil bo'lish edi, bo'lishga orqasini shunoq qo'ygan edi, o'tirgan edi. Men kirdim, aytdim, yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men keldim sizlarni aliga ilm olishga. Men shu masalaga kelib sizlarga ilm olishga keldim. Shu niyatim xolisan lillah, Allohning yo'liga. Payg'ambarimiz aytdilar, xush kelibsan, ey talib ilm, xush kelibsan. Ey odamga ilm olasan, xush kelibsan. Bilasan, har odam, har musulmon, har odamning o'g'li niyat qiladi Allohning yo'liga ilm olishni, maloikalar keladilar. Maloikalarga nima bor? Kattakon qanotlar bor. Qanotini shunoq takon qiladi. Ey talib ilm, xush kelibsiz. Sen ilmga kelasan, maloika keladi. Aytadi, meni pasimga, meni orqamga min. Men seni tomoshaga olib ketaman. Maloika o'ziga orzu qiladi shuni, ammo Alloh ijozat bermaydi. Nima uchun? Buni hammasini jannatga va qiyomatga qiladi. Har odamda orzusi bor. Aytadi-ku, atam bersa, onam bersa shunaqa xizmat qilaman. Shunaqa ota-onasi yo'q. Shunaqa orzu havas qiladi. Maloikalar havas qiladilar. Qachon vaqt odamning o'g'li ilmga keladi, o'qitishga keladi. Hatto orzusi shu maloikalardi. Bizlarga ijozat ber, yo Alloh, bu odamlarni bizlar orqamizga olib, shu dunyoni, shu osmonni hammasini tomosha beramiz. Shunoq maloikalar ilm o'qigan odamlarga muhabbati borki, bunaqa muhabbat hech kimga yo'q. Mana odam muhabbat qiladi, bir narsaga muhabbat qilasa, ichini qo'yasa, maloikani ichi qo'yadi. Qaysi odamlarga? Shu odamlarga ilm oladilar. Allohu akbar. Ilm oladilar. Ey odamlar, ilm, maloikalar shunaqa orzu qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Boshqa hadisga, bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilibdilar. Payg'ambarimiz sahoba quloq soladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu suhanda aytadilar, har musulmon, har odamning o'g'li xorijin xaraja min bayti, uyiga chiqqan vaqtiga ilm yo'liga xolisan lillah chiqadi. Maloikalar keladilar, qanotlarni qo'yadilar. Bizlarning orzumuz shu, yo Alloh, bizlarga ijozat ber, bu odamni orqamizga mindirib bu osmonni tomosha olib ketamiz. Bu hadisni Imom Abu Dovud rivoyat qildilar. Abu Dardo bu hadisni rivoyat qilibdilar. Abu Dardo aytadilar, men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga quloq soldim, aytdilar, har odam barvaqroq yer talav terkeladi. Shunoq iroda va maqsad qiladi, ilmni oladi, ta'lim beradi, xolisan lillah, Allohning yo'liga bu odamga Alloh bir eshik jannatga ochadi. Bir eshik jannatga ochadi. Va farashad lahul malaikatu aknafaha. Bu odamni hamma maloikalarda ijozat beradiki, bu eshikka o'tiringlar. Bu odamda haqiga duo qilinglar. Yo bu odamda maqsadiga kelinglar. Shunoq aliga o'tiringlar, duo qilinglar. Nima uchun? Bu odam payg'ambarning merosiga kelibdi.
Bir odam Masjid Nabaviy, Masjid Madinaga kattakon payg'ambarimizning masjidi bor. Shunoq haj masalasiga chiqib ketadiki, odamlar o'tirgan so'radilar-ki, "Ey odam, qayerga kelding?" Aytdi, payg'ambarimizni merosini taqsim qiladilar, sheraga keldim. Qayerga? Masjid ichiga. Hamma yugurib ketadi. Ko'radilar, keladilar, hech kim yo'q-ku. Samunoqa. Oxir bu yerga dars ketaydi, darsga quloq soldim. Har joydagi dars, ilm bor, bu payg'ambarimizning merosi. Payg'ambarning puli yo'q, tilosi yo'q, nuqrasi yo'q, hech nimasi yo'q. Payg'ambarlarning ilmi bor. Bizlarga qoidalari ketiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Vasallat alayhil malaikatu samawati va haytanul bahr." Har odam Allohning yo'liga xolisan lillah chiqadi, o'qishga, ilm olishga Alloh amr qiladilar. Ey maloika, ey osmonning maloikasi, bu bandamda haqqiga duo qilinglar. Ey balig'lar, bahrda ichiga bu odamda haqqiga duo qilinglar. Payg'ambarimiz aytibdilar, har odam ilm oladi, har odam ibodat qiladi. Martabasini bilasizlar, Allohning aliga qanoqa odam ilm oladi, martabasi shu oyimina odam ilm olmaydi, nima qiladi? Faqat ibodat qiladi. Yulduz bilan qaysini yoniq katta? Oy. Olimlar bu oy, talib ilmlar bu oy. Odamga ilm olmaydi, odamning o'g'li bu yulduz. Shunchagina yoniqi bor. Val ulama'u warasatul anbiyo. Ulamolar, olimlar payg'ambarlarning vorisi. Bizlar atamizga voris. Har olim payg'ambarlarning o'g'li. Har odam ilm oladi, bu payg'ambarning o'g'li. Payg'ambarning merosini olibdi bu. Payg'ambarga pul yo'q, dirham yo'q, dinor yo'q, tilla yo'q. Nima bor? Varasul ilm bor. Har odam qancha niyati maqsad qilsin, shuncha ilm topadi. Qancha niyati maqsad qilgan vaqtiga bir olim bo'ladi, hech mahal joyini hech bo'lmaydi. Bir olim bo'ladi. Bir olim bo'ladi, bir yo'l ochib ketadi. Hech kim bu yo'lni bog'lamaydi. Har olim bo'ladi, bir sitora shunoq qanoqa bo'ladi. Bir olim Allohning aliga o'lgan vaqtiga juda qattiq keladiki, bir maqsad bir tumani o'lgan vaqtiga shunoq Allohga qattiq kelmaydi. Bir tumani o'ladi, bir rayon odam o'lib ketadi, bir qishloq odam o'lib ketadi. Allohning aliga martabasi kattagina bir olim bo'ladi, shunoq Allohga qattiq keladi. Nima uchun? Alloh bu olim bir tumani yo'q, dunyoni najot beradi. Dunyoni hidoyatga olib keladi. Ko'p mahallalarga odamlar juda ham javob. Bu hadisni Imom Abu Dovud va Imom Bayhaqi rivoyat qilibdilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Дорогие мусульмане, нам необходимо исправить свои сердца. Каким образом? Соблюдая шариатскую культуру, проявляя это и внешне, и внутри самих нас, как языком и поступками, так и в сердце, в намерениях и помыслах. Нужно лечить наши сердца соблюдением шариата. Лечите ваши сердца, выполняя то, что повелел Аллах, следуя примеру и учению пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в культуре, нравственности, на основе личного примера. Пусть каждый из вас обратит внимание на свои сердце и вылечит его. Ведь на самом деле сердце подвержены таким болезням, которые не лечат светские медики. И если ваши сердца будут здоровыми, это значит, что тело ваше целиком здоровы. И вы будете в мире и добром здравии на том свете.
А если ваши сердца испорченные, то и тело ваше испорченное целиком и полностью. Это и есть испорченность в духовном плане, в религиозности. Поистине, сердце – повелитель органов тела, и они ему подчиняются. Дорогие мусульмане, поистине одной из болезней сердца является лицемерие, неискренность. Это когда человек совершает благие дела, выражает покорность, чтобы его увидели люди и похвалили за это. Аллах Всемогущий сказал в Священном Коране, сура Аль-Байина: «Вама умиру илля ли'абуду Аллаха мухлисина лахуддин». Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Всевышний Аллах сказал, что людям Писание было повелено в Таурате и Инджиле на что иное, как поклоняться Аллаху искренне, без неверия и лицемерия, будучи мусульманами, веря во всех посланников Бога. Будьте же искренними, дорогие мусульмане, и пусть ваши намерения всегда будут чистыми от лицемерия, или, как в народе говорят, показухи, чтобы вы совершали благодеяния только ради Аллаха. Послушайте, что передал имам Муслим от Абу Хурайра, да будет ему милость Аллаха, от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, а именно хадис Кудси, который пророк передал от Аллаха. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى شركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري тарактуху ва ширкаху. Значение этого хадиса такого: Аллах превыше того, чтобы иметь сотоварища, и кто совершает дела, приписывая сотоварища Богу, тому не будет вознаграждения и не будет принято такое дело. И это означает, что нельзя приписывать Аллаху сотоварища. Это абсурд и недостойно по отношению к Нему. И если кто-либо из вас, дорогие, совершил что-нибудь, стремясь получить вознаграждение от Аллаха, а также добиваясь похвалы от людей, такое дело не будет принято Аллахом. За благодеяние, совершенное искренне, показушно, нет вознаграждения. И за эту неискренность ему грех. Поэтому пусть каждый обратит внимание на себя. Пусть каждый человек контролирует свое сердце. Если кто-то из вас, когда остается один, выполняет только 5 обязательных намазов, а когда вокруг есть люди, старается выполнять и сунны, да и после этих 5 обязательных намазов, то пусть каждый из вас спросит себя, почему он так поступает. А также, если кто-то из вас, оставаясь один, наедине с собой, выполняет намазы спешно, соблюдая только рукны, а когда выполняет намаз среди людей, то читает долго, размеренно, с успокоением, со смирением, старательно и наилучшим образом. Так спросите сами себя, почему вы так делаете? Разве вы хотите заслужить уважение, почет, влияние в сердцах людей? Разве это интересует вас больше, чем одобрение от Аллаха, чем ваш духовный уровень?
Ведь люди вокруг такие же созданные, как и ты. И они не создают ни пользы, ни вреда. Они не смогут тебе принести пользы и нанести тебе вреда, если Аллах не даст им этого. Поистине именно Аллах Всемогущий управляет сердцами людей и делает сердца окружающих нас людей по отношению к нам или восприимчивыми, или отторгающими. И какую цель ты можешь преследовать, отдавая предпочтение совершению того, что порицаемо Аллахом, ради того, чтобы тебя похвалили люди, но ведь их похвале не увеличивает твой удел, риск, и их похвале не удлиняет жизнь, не дает острочки для смерти, и их похвала не поможет тебе в судный день. Поэтому, дорогие мусульмане, лечите свои сердца от неискренности. И пусть для каждого из нас будет главным стремлением получить одобрение Аллаха, Создателя и добра, и зла. Аллахумма раббана иннана аманна, фагфир лана зунубана, ва анта хайрул фатихин. Амин. Амин. Я раббал аламин. Сафотона русские бародаро. Телефонора хомуш.